kita nih. Mami. Lepaskan umpannya. Manuknya sedang mengimbung. Atuh palingan mocal. Eta langsung der. Aduh. Tah lo bakana mang. Udah handap ka tah. Tarik. Heeh. Walet nama eueuh dapanan didali lobana. Tah udah dari ketisan mang. Heeh tah, ku eta diharanap tah. Papuh mang bawat. Eta mah cair. Beunang ter, tuh anjis. Paraco, itu kan ter. Lesot kaingenan. Tah. Wang bingung. Kuat, mang. Langsung kita mamang. Begitu dia sokin langsung ter. Pagawaga. Aduh. Nuk kita hungkul. Puk. Mang parmer. Limang dia pana. Eta. Resot. Jauh di paling ribet man. Sintiran. Parat nanti Kak Isa. Di apa nanti? Ter. Ini aduh. Oh iya nya. Weh. Mang di setik mang cerek wer setik tah gitu. Dari ketah di Marayung gitu. Ada di deket bukit. Di Jajo mang. Mana apa nata? Eta apa na dihandap tak anjir tarik. Terpesona mang aduh. Supaya gua gantar itu dia kaget.